Jangan degik jadi orang, nonton doang, subscribe lah sekalian share-nya, jangan pelit like-nya. Beneran apa sih? Yang beneran? Ngapain lu? Ngapain? Makan ike, gua berisik lu ah. Tahu, datang Kayak ikan bosok lu. Ayolah. Cek, yuk, mau nanya nih. Tanya. Tahu sih. Nanya apaan? Cek. Kenapa ya? Orang berdua kaku ya? Ya sampoan lah. Di sampai di mana, Sen? Nanya lagi, mati lo sono. Tahu lu. Lo sekarang sampo semen lo. Oh, gitu. Udah. Iya. Ya. Sen, Dia kesini lagi kan. kenapa ya? Kerunjuk keras kayak gini. Lu beli di mana? Material. Emang lu beli sampo apaan? Sama semen. Material kan lu suruh beli. Gua kan gua bercanda tong, gua kira lu tahu belinya di warung lah. Gua coba beneran. Lihat. Ngebut banget. Bangunan. Coba bercanda. Karena ditambahin pasir tuh. Lucur pala lu. Nah, jadi jalanan. Tonton gue. Terus gimana sih rambut gua? Lu ke warung lah, beli sampo setan. Mana kagak? Ya paling gope. Yaudah dah, Ya. pokoknya dulu. Iya, iya sana. Ya. Ada baik bocah beli sampo semen. Sen. Lu ngapa tong? Ya, jadi begini, Sen. Gua kan beli sampo nih ya. Ya, Terus samponya ada bacaan di sini. Apa nih yang di sini apa? apanya? Ya, jadi gini, gua mau mandi. Nah, di bacaan samponya ada sobek di sini. Ya udah, gua mandi di warung aja. Bocah bener-bener otaknya ngaco ini mah. Dikit. Iya, Kecil kita oke. Ayo, cepet. Dan udah. Sekarang mandi gua nih rambut gue. Ah, serah lu dah. Bodoh amat. Apa? Gitu lu. Action, Udah, Pak. action. Sen, lu. Mana? Material. Kameranya jauh. Gua